Funky Remix. Kemudian Adi misi masa mempolos, Yeri cepat lolos kali coblos. Berakting sakit, berpura-pura ngeri, ternyata diri itu pesaing.
jaminan beli sing bisa ngeling yen tanpa alasan bilo berpaling ngai nang tak beli sinting tidak meminum teman memunyai yang masalah cinta hadir beli lemah terasa belah dini ditangkap akan beli sing salah langkah. Namun coba
Remix. Awak meraja mila mesti tersing sing jaminan beli sing bisa ngeling yen tanpa alasan bilo berpaling ngai nang tak beli sinting tidak meminum teman memunyai yang masalah cinta hati beli lemah terasa belah dini ditangkap akan beli sing salah langkah
akan membeli jani Win menjelaskan beli sing jenelapan berkenalan ngajak nak lu ada negel jelemo sing jekel taen lupo bedik dapur belahan nyonyo beli sing tahan janjani adi di sumber kadung terjadi Ulian bersekali waktunya beli sing dana nafsu beli empat sekian dosa sing ngerjakan kurenang kenikmatan sesaat nyari sesat Dean Pagi yang diulungan beli dosan beli ngepena yang juang beli adik sakit hati beli sini dan mengelir beli tuntut tanggung jawab biasanya jani adi harus membantu Dean Pagi Remix Udah yang beli adi joget ajak gadua belanja bareng-bareng ayahin beli anggap dia mekejang untuk pedoman hidup adine lanjeng ngewangun wagesan bahagia Megelah beli bersih selega dia Dean Pagi Remix Dean Pagi Remix Janjani adi di sumber kadung terjadi Ulian bersekali waktunya beli sing dana nafsu beli ensam sekian dosa sing ingat piana kurenang kenikmatan sesaat ngai sesat Yeni ulungan beli dosan beli ngedena Yeni juang beli adik sakit hati beli sing dan mengelir beli untuk tanggung jawab biasanya jani adi harus membantu Dean Pagi Remix Udah yang beli adi joget ajak gadua belanja bareng-bareng ayahin beli
Remix. Ketemu ngajak hati, bukan kadang rasa pedih, bukan bakat ingatan, kengken ipi dan sakit hati, muliaan adi, nusukin beli, uling duri. Adi ane setata
tadi ulianati beli bergadong sakit hati ulianati. Ryan Funky Remix. Nyangka bakal ketemu Adik nih menawan hati nyangka bakal bahagia nih beda beli menderita nih janji tertemu dari uli kayangan nah bukan habis kadar rezeki ya disensen berbentuk materi nelfonin lagi sebila wali ngai semangat kuning no bukan habis kadar rezeki dia sensen berbentuk